ni kita sekendong banyak kali ya kibut. Banyak di banyak ti ya kibut. Banyak tembi jadi paibang ada kumui ada kumar. Kani kadai kasal kasian ka padon hatari ke jongi. Parari namtut hangni hapok mau prem kalong kumnu ka condition. Abang ngaya kalang sadong jogari ke jongi. Ngayoi ya kadin syarkai ka bajur ka baap ni samla jongi. Doan ga tiang ka baang ban penjat ya kanu kanu kajai penriu penjat ni samla tu kata kajai penriu. Bagmenta kadan kata ka silent war. Katma ka bajar ni samla ke jongi. Hakabakat kom ka statistics ki media reports ke pengi. Om duna show ya ka arlak tam. Ki samla jongi ilahap haka jingker ni jongka jin deep rocks. Mano ban pelak ni kini sama. Kat kene kesal kesian kawan bansar. Kung takang niya kajay pendudungi ngasno baka ni kalakot kaladawa omtang dia kajingim sibet omtang ya kilongjing longsem hanay ka sarkar kadiban ay ya ka immediate intervention nakatagataw nakabeday pagkani ka election MP nakalenjungi kung ka BPP nira ya ka kung ka way na timat ki jura bangiday banyakan ka sarkar India banyakon niya kani ka silent war kapadan nakajala kajungi bat nakijala jong kani katahan siya tayo lamingi kadangkan ya ka immediate attention jong ka sarkar preng banyaratlan ni ka sarkar jala banyakon ya kani ka semua persya ya ka jingkerni ya ka jingjik drops barok ni tip ha ya ka jing salam tu ya kini ki drops ki bawan na ki beli benta jong ka partai hangni hanok East India patlara ka sarkar kam surkia ya kani kan poi ka por banginhap ban babi kelemla kelidenta parari nomor kata kenal ini kira kita kan negeri kita ni kibo ya negeri kita ni hapden jong kasenghan ke bejur but we don't come ya ke intervention ke paklan nagal yang jong kota ban wara ya ke solution ke badai po larat hithai sa ke imlang salang ke ni ki social events ki babon we don't come ya ke immediate attention ke kota ban wara ya ki policy ki prepare naga banta ban wen ye kini ki evils kitin kitin snail ki badan haka imlang ka salang ka jami the voice of the people party kadam ye ki mat ki jura naga banta banya sa ki bakom kini idai ki mat ki bakta ye ka kamyen kamsen jungi hapo jong ka jala bat kidan ru ki mat ki biya tengku pat ka sarkar preng namar kata kadau the voice of the people party habaka yit habaka thau kalak bayar kini kibaron hakadau ying dari banyak sol yang ke problem hajing lejong hampir kesorkan jala ada kidan pak kimat kijura kibagi dari banyak rapat kesorkan pedeng barwa ya kecingerap kejongka parari kabangiwan hagani kejamit hagani kejaka nikwa ia kaban penkenal ipi dia bahagi ni kikindak sengi kibaladek hari ini kita sengi kibaladek dan nagaliang jom diberi ke sarkar kibat hak keno ya ke BPP dan kibabon ba kita cinkeno bagawai kita kalong ba ke BPP kampat na turok hana ke BPP kampat wara dia dalam lan kane gajing wadau jong ke sarkar jelayani nasno samut apa perkat alam barwai tak dia seriam dia kejeng wadau jong tu usuri iaitu ikon belang ibarit hagawai ke por wai usuri bat wai ikon belang jelek di umlang nak wai ke bak duit une usuri udi naneng une ikon belang udi narum une usuri ulah wadau ikon belang wong dai mame ikon belang ubah penjurut ke kene ko om ke bangang ngadi ong ikon belang kumnongan penjurut bangang bangang ngadi narum pilih naneng ko om ke tut naneng seram pengulusuri balak keren dia kepada ini kerempet daripada nama balak keren yang ngajikin kita sendiri balak kritisai sehingga akan dong pembahasan senen mensyua orang ni kon belang san senen mensyua haban nama tadang absen san senen mensyua yang nampak siapa kah kemudian buan rakum kita kecing kenok ti allegations ke jongpi orang ni usuri oh iman lagi upara jong me Ong pun belang para jong bangang dari kun marwai para rongandam
Kabakadu ong suri imat ladai kupa jong me. Ka sorkar MDA ka persiang banwat daw ya ke BPP ya pinong isu si balong iraman ki balong dagi mo ko ki peta tu ya sai tu ya tek baka BPP kam tak judan ka sorkar menu-menu. Lada ka sorkar ka sutu baka mak bansna ya kita ka surok ka nanti kesengkeun pada ora ya development kapapian kolong bansaranda pendiarno da kasuki angin ya lamno lengi kata ka pos pemenangnya angin ya lengi. Parari kini kita kena pentami ke sorkar kilong tangki politikal propaganda banyalam bakalayo paita jangan kini kisni kipi wa daw na rumaneng ke BPP nggak maksud ko mo ipat siya kano ya kita kata kime ya kita kipa nasdang haput hana baka BPP kamot pan pendu kay kime kanora ya kita kata kipa ya kerensay ko president jo party udah kerensay baka scam jo party kalong baka name and surname ka pertengin baka jaj kadai ka monsibet jong brio ngan anya ka perkai balakan pengbor yanu yano ban ai karteng kumul di kun jongki ka mon lai do jongki ka baong gomtang ngamut ban ong ban ngin ya da ya keriki ya ka dostor ngin ya da ya keriki ya ka dostor ka kari ka jaj penrio ngim dai ki bereki ngim dai ki bedosor handrai ka stans ka basai ka BPP kalong tang silanya bakata tolong kumne. Culture is a carrier of civilization and not a barrier to progression. Kariti kadostor kadai kanong ra ya kalong menriyo man menriyo. Kamdai panlong kanong kang lenti kang sengkin ya karoy kapiu haga jing jongi. Parali tapi pipi kadang lagi jong kinong rim kumang menesekmak baka BPP kadon ka thong ka basai hakatia kenti jongka nang ne sekmak hakane ka kenti ka pamenta hakane ka wat ka pamenta hakatia kon ya kane election sa kayin darba tawan jo kare India kaseng BPP kala sai ya Dr. Ricky AJ Sengkon banlang ko kertong jongka sa kane ka jinya kon election sa Lok Sabha nampak akan keren sibun sepanjang Dr. Ricky Sengkon nasukwa akan penkemai pitang kawe kajinong kabaong hakaktian pareng kabaong kumni the ultimate measure of a man is not where he stands at the moments of comfort and convenience but where he stands in the times of challenge and controversy. Kajing thau basisya ya kalamran yang tu beliau kamdai hati por pasuk pasan kajingin handai hakapor badan kasau kasian kajagain jemu hakapor badan kasau kasian kapatai ya kijinglong jingman jemu kapangamut panong kalong tangsilan by Dr. Ricky Sengkon idan hakap comfort idan hakap convenience dan ka university life idan hakap jingsuk jingsan hakas kolba handrai nakasuk kasan jong kaskolba uneu samlarangba ulami benta hamadan banyak pun ya kan dia katmaba abang amut panong kalau tidak keluar pam sacrifice nakabenta banyak pun ya kita ba jong gajai penri tapi kabangi ai sepi nong song hangi luksa kat kumjuru haga sunang mau premi snowha bang ai ya gajen kersian ka pura ya ka Voice of the People Party hakane ka jingakon election hakane ka kenti ka pamenta ni ko banyo ya ka jinjot ka komtang ya ka jinjot ni ko banyo ya ka jinjot ka badon burong namar ka jinjot jo ka Voice of the People Party ka dei ka jinjot jo upat bahi banangai scam balenda ka kersan jong pi nyenyo yo namtam uban long mau nam haka political history ke jongi bangin create ya kata record kanang baka dia patkan long ka senjam naga benta ke we ke jinga kun haki election ke banang wan para ri lembaga ni tikintin ke bakan dia ku akan sim subo ke por idan setuai pat kinong keren ke ban keren dengan nega janlet sa shusen kajin ka pa ke pikinong suksnong baro so pa ke mi pa ta ka khat kai to jong April ban phet ke dibot ke jong pi Dakapasan dia kasa haka sembol jong upra. Tanggi ni kikintian ke bakan dia kublai sibun kublai sihajarno.
Kublai ya i Dr. RP Surani Iblai ek tu gijingkran gijing pensai jong pi hakare janmet bangange kam mabi kom kinong sang snong jokane kadong bakathai lada bisngap ya kiai gijing pensai jong i pen so tho ban phnio ka jingjap ka ba thamba su su ha ka ba dei bat ka jinglong jingman jong kane ka state jong i bat kai kata ka jingene bat kane ka election MP ka bat salam shen te kulai sibon ya i Dr. RP Surani Iblai ka jingkran hakane ka janmet bat hakane ka janmet gidam saya iwe nongkran baditai dei di Dr. Batskam Marmo ibadai nongai team jong ka Voice of the People Party ngatarai bon na pila se lada pipai di haki social media lada pipai di haki kot kumur le se pila yoi pila benar bahaya kanam jongi pila yosur ya kiai dijikran jongi pada se pila yoi rubon dijikho jongi lembah ki kot kumur baper Depunta hakani ke janwen yeso kuban bai Dr. Marbo idam lang hangi banaya ke jikran apreng jongpi lang baro Depunta hakani ke janwen ngakhat sunami bai naya ke jikran apreng jongi hakani ke janwen Kublai Sibon ba strong kajana yaki jingkran pini thuak ujoki ngai kublai yaki orang buat senong jong la senong mau prem lom ksha bala ailat ini ban penlong yang ini kami meeting ban pensai pada hari ini bat kenong rem jong ke parti ini bat kini election MP Government House nam ngai kublai ru yaki no yalam je ke parti ki naduki samla